Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu ngaphambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Namhlanje siyazi ukuthi laphana bekunenkonzo enkulu ke laphana wey'ngane zakwethu ekade iseThekwini yomculi laphana wey'ngane zakwethu oshonile laphana okumampitsha laphana wey'ngane zakwethu. Le nkonzo le kade ihambele abaculi abaningi ama-genre ahlukahlukene, ikakhulukazi nabaculi bakamaskandi. Kube injabulo laphana wey'ngane zakwethu, kubonakala onke encane laphana wey'ngane zakwethu nongizwe ngenkathi kubanjwe le nkonzo enkulu laphana wey'ngane zakwethu. Okunye uphelezelwe ngamaculo akhe ke laphana wey'ngane zakwethu. Kuleya nkonzo bekade kudlalwa namaculo akhe laphana, usukume wadansa ke nomakoti wakhe laphana okuwubhebsodumo aphethe nendodana laphana ebengajwayele ukuvela, kodwa namhlanje ikwazile ukuthi ivele laphana kwinkonzo kababa wayo laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Siyazi ukuthi le nsizwa ishiye ngokukhulu ukuzuma laphana wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi bayacela ukuthi laphana njengoba eqokiwe laphana engomeni yokuhlukanisa unyaka, ukuthi le nsizwa sengazuthi ingaba yona abazohlukanisa ngayo unyaka. Siyacela futhi laphana wey'ngane zakwethu abantu bayivotele ingoma kamampitsha. Siyi-channel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga. Angizange malumntana wakho